Maka ada barokah kau leban sambian ni ke tero barokah benikun tero barokah ki odi mate tero barokah maren mate tero barokah sampai beda tua ngak nikah kore norai gula Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut coba nikah tuan ni kan ya Allah paringi barokah abdi nalika mate ban samarin mate sekocak barokah mate nikah husnul khotimah cabutnya bawa nikah berarabu sakit jangan sakit nah tapi tak ikresa nikah seekocak napa berarabu nalika na abak kento naza bakempang Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut tadi lawan pada benanu kesejan bah pada ben apa kuru benang bah uning benang bah apa mau nyaring denang rambu bola ya. rambu terang gula jadi benang nih kan rambu terang gula aduh ya Allah kerua oning ketepong mian mentepong pada ki sabak sih nyama benang nih ketepong pasti tajam set alos tak alos kok laku munazan pakempang pada ben kasak menter sedikah amin terdak sakit bid abid mun sakit bid abid tak kok tak sabar nak potong tak kok tak sabar bener ya Allah dunia Allah anak bing apa boleh bu yang ngogi mandiak mila berdua iban apa boleh wako ngalaki jangan waing kulir tak boleh tetai beki ben dokter mara ko trongi no masakoni ko mon mati dah mai tekal iki beda anak kikir gareng tua beni bede benyak Deng sepone japo kencing manis seboran tersehat tak pahaporuan pahanan bangocak kuah padahal mon sambian lembek kepotran mon sakit make oseng isedot bener apa boleh bahring tua bahi capok penyakit berde penyakit sedap pada saya ngeloleh tuh ada bagaimana anak ya Allah gajah kiri menolong lah karena boleh ya piring buter ki bedek muntah ki ngakan bandring piring ya Allah ampun le pengakan piring ya Allah tersehat tak tersehat ambian montro sehat kan jak batikir mikir bere senikah ambian mon mikir bere guru jak ring si bere guru bila bejana mare napa jak uleban sambian tikal pot tahu saya mikir bere karena napa orang odi ning itunya ni kesekebenyan in mainan jak you serius dak maringin mainan bede kalah bede menang bede main leker bede kalah bede menang senikah mon urusan akhirat tore pas serius ingat apa sam makin ambian tele tepote olai kata dia ning sini ya besaki magi akela jorak je ngajel jangan selain lah akela kengkun loyo tak loyo keng loyo nambian ni ko lakon swarga kebuna Allah dengan Nabi Musa ku laku ning akhir zaman pada umatnya mana umat Muhammad biingko ibri kewajiban nyaman Ramadan nyaman puasa waktu jadi puasa bila lah umat Muhammad jadi lah tepote olai sianya mah bibir lah letak
Lala bibira muana la tepo te olai gara-gara siapa saja dia waktu na dia umat Muhammad benengkok jadi tak ada batas sekali minta apa bayi benengkok ibrina manganambian penari minta Allah terutama para buka ngompak coba ngompak minta keluar ya Allah tidak nyon selamat nyon sehat bismillahirrahmanirrahim tak bisa kapuru jaring adzan bae teh jawab padahal saya nyama adzan maghrib ni kay kaputo bi kuleban sambian dari saking kaputo na kadang ikoni ika mau ring adzan ikoni ge bodoh kama ring nyari mandem ro taringkan nguni na adzan maghrib gurwa ikoni itamu yasan lada pak bah taimat hormat aduh ring adzan teh jawab langsung ngompak bah saya tanya aki bana mata jawab dua apa jawab lapar mulai diri kulakku bagi jawab bian makin ni kapos tajab tu na kompo ya tu aki anak na dua akin kapi kompong makin ki mustajab jadi makin ni kan lakin napa boleh dikit malam selekor ini dikit malam selekor malam selekoran malam mulja pas biasa nak sedekah mana compok malam selekoran sedekah serapi nggih serapi anak apa serap kanto palotan sepenting sedekah mon jandring compok serapi mana kajaipon deki karena malam mulja bahasa Arab mulja ni syarofi jadi malam mulja syarofi jadi pas akhirnya pas sedekah serapi